Bura Kırgız el bala toğda elim var eken, yerim var eken. Молодец sizler vardığına. Жүк жетип келди, а өткүрө. Yetip geldi. Молодецсиз. Мына жамаат, ассаламу алейкум. Ваннасы, кафелдери, так, даяр шпаклевка, водосъемный краска болсо керек эле, мына 4 челек. Адасса мени кечиресиздер жамаат. Отоплениясы, тумбучка, аристон, печкасы жамаат, ну. Эми кафелдерди тизип, раковина бардыгы жамаат. Унитаз, эшиктери жамаат. Бияқта батарейкалары бардыгы жетип келди. Азыр дагы бир спринтерде отоплениянын турбасы келатат жамаат. Ошо бул спринтерге батпай калган эле да. Өткүрөөнүн үйүнө түздөн түз келип жетти. Өткүрөө, настроенияңыз кандай? Мени карап сүйлөңүзчү. Настроение вещь. Vardı Allah razı olsun. Den soğuk olsun işlerine daima iyilik. Günü de Allah ustalarım işte adam. Vardığınızda Allah razı olsun. Vardığınızda işinizde iyilik. Vardığınızda legendalar. Vardığınızda varız mı? Çok rahmat. Kırgızstan legendaları. Кыргыз элине бүткүл момун мусулмандарга өткүрөө. Kırgız eli musulmanlarga bir dua etmeyin. Yotkanda yolunuzlar olsun, kaytkanda koynunuzlar olsun, safarınızlar bekata olsun, astı kadar aldığınızlar da olsun, kocaman kadar yolunuzlar da olsun, rızkınızlar katta olsun, soyup yegeninizler koy olsun, altın başınızlar aman olsun. Metin esenizler, vardığınızlar Allah razıçılık versin. Amin. Allahu Ekber. Молодецсиз. Vakti Allah razı olsun, bana ekiminde vardığını aldım. Bana kula vardığını. Алла разы болсун, а бактыбаңызга өткүрөө. 10 миң сом уста акысыга 2 миң сом өткүрүкам жесин деди да өткүрөө. Ona 2000 somdu ben yiyeyim, 10.000 somdu usta aksıga veririz. Бакыт укаңыз болот экен сизге өткүрөө. Can, молодец. Vardığına Allah razı olsun. Молодец. Сиз мен кичине адашып кетипмин. Молодецсиз. Allah razı olsun, bana usta aksını verip atam. Montaj bitti. Vardığınızlarda çok rahmat. Allah Kırgız razı olsun. eline Allah razı olsun, ha өткүрөө. 18 миң сом болду. Montaj, usta akısını berip Allah razı atасыз. olsun, bana usta aksını veririz. Montajlarını bitiriverdim, молодец. Бериң. Өткүрөө, кандай энди? Жақсы. Молодецсиз. Бул стропиланы 15 штук Байыр акаңыз алып берди өткүрөө. Алла разы болсун. Жетпейт. Allah razı olsun. Байыр акаңыз өткүрүкамдын үйгө апар деди да, жетпейт десем, сразу алып берип койду. Бул коробканы болсо, бул бая картон лист бар го. Жете турган кылып берди да муну үчүн, өткүрөө. Муну ким берди? Муну жалбаттык бир акаңыз берди өткүрөө. Бардыгы Алла разы болсун. Жо, байыр акаңыз мына стропиланы алып берди, 6 метровой, 15ке 5тик өткүрөө. Мени карап бит да сүйлөп коюң. Молодец, бардыгынан Алла разы болсун, колдоп аткандар адамдардан өткүрөө. Allah razı olsun. Assalamu alaikum Kırgız eli. Bana жетпеген материалдарды мына şehirden kelip alıp oturabız. Bardığınızlarga Allah razı olsun. Bayır legendaga da Allah razı olsun vardı. Байыр акаңыз өткүрөө. Мына 10 штук стропила 6 метровой алып берип атат. Кече мына шипір 15 штук. Кече жакшы бир батыл болгон эфирлер. Ошо колдоочуларга Акылбек, Эви, Волшебнига өткүрөө. Точка да ким? Усер акаңыз, Эви карындашыңыз да кимдер калды? Кимдерди айта албай калсам бир лайк баскандар, Алла разы болсун. Бул мына рейканы 250 метр өткүрөө. Бул бир купия адам алып берди. Муну сиз дагы билбейсиз, мен дагы билбеймин. Бир камерага карап сүйлөп койбойсузбу? Bir kufiya adam alıverdi. Allah razı olsun. Жалпы Кыргыз элине Алла разы болсун, а? Vardı Allah razı olsun. Yaşаңızda. Akılbek dostuma da Allah razı olsun. Çok Молодец. adam var.